признаний Бютюнской средней школы и заняла второе место в устном конкурсе. И вот второй год Алина Алексеевна творчески работает учительницей русского языка и литературы Марокской средней школы. Так отзываются о ней учащиеся. Алина Алексеевна относится к нам очень вежливо, доброжелательно. Мы очень любим ее уроки. Она старается, чтобы мы хорошо знали русский язык. Она интересно рассказывает о жизни писателей и их произведениях. Проводит интересные конкурсы и викторины. То, что она рассказывает на уроке, я понимаю очень легко и быстро. Она всегда объясняет четко и ясно. Я хочу, чтобы Алина Алексеевна всегда учила нас. Устами детей гласит истина. Алина Алексеевна не только учительница, она и руководитель танцевального кружка, и руководитель детской организации, и лидер молодежи села. В устном конкурсе «Лидер шоу 98» заняла почетное второе место. Активный участник художественной самодеятельности, лауреат эстафеты культуры, обладательница гран-при Люмтюн. И это все о ней, о нашей любимой учительнице. Мы уверены в одном: Алина Алексеевна – идеал современного учителя. Активистка, спортсменка, учительница, лидер и вообще красавица. Алина Алексеевна Абросимова. Билген манна устаналар бары коллегаларыбын, öğrenmekçilerden bu bırakınlıgıdan ağırlıdan durumun ben söyleyir ıgıbın bilakçasın bağırım. Bitti. Спасибо, Майя Ивановне. И последний участник конкурса Шишигин Николай Афанасьевич представляет свою... Конкурс тылақтыра. Ben bunun pratik bilimine takımın Türkiye'de autoni sulaqa bu beda ne devlete türetim. Oskolağa futbola girmek gerek klaska ettiğim bir olarak girelim. Bir klaska giren avukattan sağlanan oskoladan bilibin yapın halavatım. Also varga Бастакы класс верепет класс опен Брызгалова Анастасия Андреевна де. Он текалем яга класс вот Маркова Александр Алексеевна де. Та билген күжете канебин. Он үтү класстагы верепет ишнолепен. Он сулака асконы өтрен армияга службалан барамын агоны сулака егуга факультет иностранных языков юринеки кетип. Он
Олка битәрәм барамын белән Амар юллар эмесне йөрүләвәтен бисо. Ол кенеттен агасы бу юлы садаган нәгәлегәр. Садаган тос быел көн октябрьтән бу әлсөй автоспортер, алтын автоспортер легендәбен. Телефондан көтәчәк билсәлекпен, оғларым данымия җитик адаптацияләлекпен. Олиһин мияха бу билген бәмдис белән көтәкәр чактыра. Садаган автоспортер бигәләр коллегам. Бүгенә Марьяна Юрьевна, она музыкальная работа, Поликарп Романович. Йөрәер ике тактагылыгы Аллаһ хатаярыны ахынһыр. Bir kızcağın iki sağırın ühü sulatır. Bu kemine sakar temey yılıgar, omağa yüzüyor'a elleştiğine, gün sirin sana körer. Bu karaçar ki silegili çiteriger, sakal ola sayıdarıgar, oskola orala ulakan. Bu nişten kas bildiği tutal, bili kalıp kalkanın külühününen bulukta. Onun sağattan sana sonu solları teler, gençleri çatı sevdiğir sorukta. Malık kililer turan bin altın otup koladın omuk dolun uçutala, Nikolay Afanasyevich Şişegin ülede karnına satı yapın bağırır. Nikolay Afanasyevich 1969 yıllarca Sakha Gosudavstveniy Üniversiteti'nin omuk salatın çidihlaktif bitiren Amma Luğun evis nehleger anadan gelen ülelerdi. Ondan ağız sulusuka Satagay Orta Skolatıgar omuk dolun öğreten baran bu yıl terörü soluğugar ığıldığı ölü. Giderek bağın turan yardım ediyor.
благодарна вам за то, что вы отважились на участие в профессиональном конкурсе. Хочется верить, что жюри вынесет правильное и объективное решение, а пока жюри совещается, я задам вам по одному вопросу. Так, ну не волнуйтесь, эти вопросы не так уж трудные, вне конкурса, скажем, да. Итак, первый вопрос. Какой был ваш самый любимый предмет в школе и почему? Мой самый любимый предмет в школе – это биология. Я очень любила этот предмет, и всегда на предметных олимпиадах по биологии я занимала в ВУЗе всегда первые места. Но я, конечно, хотела стать сначала учителем биологии. Но почему я туда не поступила? Потому что там был экзамен по химии. А химию я не могла терпеть. Учителя. Так, мой любимый учитель в школе – это Василий Павлович Васильев, методист, учитель течения. Так он был человеком с чувством юмора, нас всегда заставлял смеяться, а сам не смеялся. Так сейчас его, к сожалению, нет в живых, но я чту его память, я о нем всегда помню. Так, Марьяна Никифоровна, кем вы хотели стать, когда учились в школе? Школаларда кимдердер мен булам класстахтына тоқтен аялга урогун учтала болом десем эретин. Онтон улатын бир класска тахтандарым уже мени марийса. Татьяна Петровна, ответьте мне на такой вопрос. Кто повлиял на выбор вашей профессии? Кырааддах бүтте математиканы наһаа сөбүл үреттим. Онтон бэйэм агробиологическая школага биолог, эбетер химик болары элгайге хунтарга öğrenmişim. Onu öğrenme hacam matematikавын эссе каяктаймын. Бэйэм ханавыны кирбитим. Что вы пожелаете нашим выпускникам нынешнего года? Быйыл бүтелер выпускниктарга багары эмете самое главное здоровьены. Онна быйылгы өрөх билигин өрөх сүрдән өрата. Онун билиңеттен шүтүк кыһалла өрөка кирегитер багары. И очень такой интересный вопрос. Что вам больше всего запомнилось из школьной жизни? Пожалуйста. Больше всего, конечно, запомнилось внеурочное время, наверное, да? Потому что у нас в школе проводились очень интересные вечера. И все с этим связанное очень оставило хорошее впечатление. Так, и вопрос к Николаю Афанасьевичу. Помните ли вы свой первый урок? Пожалуйста. Вот так скажем, да? Наверное, вспомнил. Вот сейчас только задали вопрос, сейчас только вспомнил. Первым классом нас учила наша дорогая учительница Брызгалова Анастасия Андреевна. Да, вот мы учились вот в этом классе. Ага. В этом классе, еще помню, в первом классе были мои одноклассницы Окорокова Света, Окорокова Инга, они были близняшки, и она, помню, как она говорила, вот завтра приходите, у вас растет вот такой должен быть, а у вас у Инны вот так, а то я вас не могу отнестись. Вот так. Спасибо всем за такие хорошие ответы. Председателю жюри. Судья, но педагог, меня
söylesin Türkiye'si yakınada. Bölge gitti bu bir barışçılar bazı çeşitli görenlemekte. Sarık bölümlerge sosyal şokaya vak. O sırada bir yerin tutuş patbolu var. Belli bilimleriyle baştakılar ne uğurka hiyatı çoktan akınlardan tecrübeyi aktanak bolar. Bir yapar yeter taktı vakta. Kılıcı kendi tarafında söylen tüfeliye. O vakti manı bir hiç veren veren kamuya mandık diyen müharim yolunda. Mesela klaslarga boyaka yılda uçice goda diyen atı kamuya yürü inatçı alttan ortak kodun siyasetiler topuğunaya yılanında var. Yönle yöneler tarafının kurtarıcı doğumda. Wannan usta benim bu tarafı kömüskü diyen kömülü bu kamiyatından övler. Yüreğimiz var tutamları yer. Bardağına geltebilirler. Teknehen savunlar, sorok koyumlarca. Oğlan baran jüri, balatça onu möküyen baran, niye? Operasyon yine ayık çeyirnağa maruk ortak orta yüksel uygulayacak. Böylece yolla Deygi kumu uçişe koda yine akli gelen turan devlet bilişçiden çok taraflı konuylar. Onunla emniyet ülkeli büyük kumu olup adı komisyonu bu Teodos'la artıktan giyen aklını olan kumalı uğuz kulaklığı gerçeğinden kötülüğünü olarak gün tasmiyetten benden yaptı. Onunla son barları da bu iki gaybi cömert yapınlarda kulaklığı türde aktarıyorlar. Bunların altına koda kırktan duranları yoktukta o segeyle bu yıl ki köyü aktarıstanları bazı şirketin benden yaptırar, maruktur emiye. O sonra baktığı görünme, onunla isteyende baygın olarak prezidentler çok olabilir, üşüdük görünme aslında yine otan adın uğruğunun maaş verdi diyen oldu, onun salgı üşüdük herhalde artık belenlerge şeyi bağırabı. Onun sergisi varı kötü bu taraftardır bilgi, hediye beyebet, zürriyatıttan kırıklık belaktar bütün tutturabı, tutuşu Marian'da vasilyonuna var. Kötüğünün ücretini ücretini hem diğer onu daha az kadar tutan çok kötüğünü. Aramadava Maria'nın iki tarafında var. Kaliye beyir bıraktığını tutturabı. Yefilova Taciyanı Petrol'unda var. Kaliye beyir bıraktığını tutturabı. Markova Irina Fransiyon'da var. Beylik bıraktığını tutturabı. Orada büyüdü. Kıranak kulaklığı soğutak en çözütün resimleriyle sesiyi de bırakmaz eski emiye altına koydum resimleriyle eski sevgili bağlantılarını görüp bıraktığını tutturabı. Onunla dünya tek yakpide de bu bilgin İlki güveni bir kobra bir göğen çaktı bu kulaklığa giderler diye gibi uğusta onun üstüne hep soluktan bağlı aklar bulduğunu bilgi kadasını öğrenmek dille yapıdıysa. Onun yani aklar bu bugün kötü utaktan bana koyda sevgilerleri bugün bağlılar. Bağlı akılakta onu giysiye sebep ediyen tokucur bollaktan administrasyona bir iki yine bir uğurka dille yaptığını sebep eder. Manlıktan jüri rekomendasyonları Markova yine Fransiyon'da yumuşamış olarak ama ortaokul giyen ümit giyen bilgi kumatta giyen meyde bağır kollarına tabakat topluluğu kolektive beğenilen killeri edeceğiz bilgi sanatını yaratıyor. Sonradan kendi yılda manlı konkursları bu vaktada durar. Onda bahatede konkurslara bölge yılda bu vakta bahatede geleceği yoktan orada halay açılım boyundan bölge yılda usta konkurs yıkılıyorlar. Orada bilgiye savcı ülke anlaşılma kumu konkurslar geliren